Akusimine ngcontsi nyama ebhodweni. Phoba nontshontshe inyama ebhodweni. Unxe ontsontsi nyama ebhodweni. Akumile ntshontshe inyama ebhodweni. Phoba nontshontshe inyama ebhodweni. Unalo ntshontshe inyama ebhodweni. Phoba nontshontshe inyama ebhodweni. Ntshontshe inyama ebhodweni. Phoba nontshontshe inyama ebhodweni. Nyama ebhodweni. Phoba nontshontshe inyama ebhodweni. Phoba nontshontshe inyama ebhodweni. Phoba nontshontshe inyama ebhodweni. Phoba nontshontshe inyama ebhodweni. Akusimile ntshontshe inyama ebhodweni. Phoba nontshontshe inyama ebhodweni. Unafundo ntshontshe inyama ebhodweni. Phoba nontshontshe inyama ebhodweni. Phoba nontshontshe inyama ebhodweni. Thanks. It's a wonderful. Ngoba ngishilo ngathi sizongena kwi-second session manje. As we said, second session sizoholela umkhokheli wethu abasha. Okay, sizoholela umkhokheli wethu abasha. But